Jornalista ni missão importante magbuka hetan lialos, hanestamos Bíblia sempre haklaken lialos. Lia fung murak ne mai husi Padre Manuel Emanuel Bervidas, SVD, e a reflexão celebração Natal, hamutu com família bot, companhia Timor Post. Haklaken lialos. Okay. So Biblia hanorin maita atu koalia lialos laiha bias katak laiha itaninya interesse rasik. Koalia lialos laho bias ka itania hanoin rasik. No Biblia obriga ita hodituir virtude honestidade ho integridade. Yeah. So quando ita bosira inasan professional ko na parte jornalismo ninian, então ita bosira hatene katak jornalismo ne hari iha principios truthfulness katak lialos e accurancia katak ohare ema nain rua então nain rua ohare nain rua la bele dan nain tolo pa accuracy objetividade katak tem que objetivo ka por exemplo buat ne acontece ha 23 de dezembro 2021 ora bele dehan ne acontece ha 23 de dezembro 2017 ya so accuracy ka objetivo buat ne beita hare homatan e ihamos contabilidade kari pain hirau hakere buat rumah iha jurnal kaya televisão kari wasai buat rumah então almost tem que nain rasi konta hanesan responsible kona baidane tanpa dalam rumah ita mo siya halang sa lorong ini tau sa teknologia então ita ketik emana ida tau sai fali nain rua então orang sih te oh net komputer makarola komputer iha onya 5 so ita mo tem que tanggung jawab accountability kata contabilidade kata tem que haten accountable e fairness katak Laos hanesan how si India então karib ni acontece hasor how ni ay maine habla ko itane emane desconhecido mas que awate ne katak ni ma India makaro so fairness ne katak truthfulness ita ne prinsipyo tem que kaya katak lorohin idani mak hanesan desafio bot nomos hanesan sai problema bot bain hira dala rumah hanesan Timor Post o grupo seduk so kemano tanpa hau cetak buat tidak hau print hau ne Timor Post print buat tidak jurnal seluk tini buat salik maski berita hanesan det news hanesan det tanpa intereserasi tanpa politika no puas iha ambiente hanesan ne oinsa ita bele serviço da jornalista ne mak pergunta no awatu explica ne duni tema ka topiko na behava karakter hanesan explicar itu ano hanesan hakle anitanya celebração iha contexto natal mak jornalismo iha contexto Moris Sarani ita foto no da cidadão timorense iha obrigação atu truthfulness lialos baitanya maluk siganya lihusi itaninya serviço profesional iha jornalismo mas dalam rumah ia freelancer dalam rumah beli acontece freelancer tanpa ita dalam rumah beli interesse ita yang rasi kata haunya opinion rasi haunya opinion mak one or both seluk lain mas biha jurnalisme opinion iha buat ida no objektividade buat seluk ya so jurnalisme ne serviço iha prinsipio lialos no objektividade o telefonia opinion ida ihana ba mai do tenki hare wardade mos kalialos mos buat nebe acontecimento niya ya loronohin anesanita moris iha situação iha itaniarai la clarita tama bahanesan tempo manas tempo seleção niya então nemos kenar bot ba jornalismo iha momento ne ba tanpa realidade italanega kata kita ida kiha ida ni afiliação ho partido mas biha jornalismo ne bain hira itamai dalam rumah bele iha influencer hosi partido rumah ka hosi lideransa rumah mai be se how jujur how se how hanesan dedi hanesan jornalista ne be dedicado bahamnya kenal da jornalista how se la kahur malu ho buat ya
Nema kita dengan lialos ka verdade ka truthfulness. Ya. No Biblia how foti base Biblia anesan maluk sira Islam siramos fiar profeta sira so siramos ya bases da Biblia. Lawas dia Alkitab Quran. So hawakan dengan kata how foti bases da Biblia niya. Tanpa Biblia ne hanesan historia ida jurnalismo niya. Hahu si libro Genesis to libro Ikos Apokalipsis. Ita dihan kata Biblia ne nudar surat cinta, the love letter of God to the humanity. Tanpa maroma kriya ita hari ha Genesis kapitulo 1 itale o insa maroma kriya ni hakiak buat hotu iha mundo ne. Kriya no hakiak rasi tanpa emalatuir niya hano ini entau buat nebe kreatura nebe niya kriya ona niya hakiak filabel dalam rumah amu sira balon na sang si estrangeiro amila maroma kriya labos hakiak los tu niya uluk niya kriya maibe tanpa ema divieta ona latuir ona niya kriya entau maroma precisa buat nebe ne kriya hakiak filafali ne cuidado ya so hahu si livro primeiro to Ikos mensagem nebe maroma kakarak harto ba mundo baema magnia historia no jornalismo makidane kata ema hoto laiha acesso a acontecimentos eventos ira liu si jornalismo magme ema acesso escrita visual televisão e rona radio nema kanesa meios lorong nohin teknologia neme. Reportagem Sabina Sansa, Cindy Televisão Timor Post.